uhamba abantu ufihla lo so isokusho ukuthi akanawo social media akana Instagram akana TikTok akana Facebook ingakho ngathenzela sifuna isithombe zazawufika kuwa bakhona bathole ngatheni ngathi balale endlini ngathi khiyani bathole ngizeyile ngathi khiyani zakhona zimthela zathi siyacela isithombe lakha isithombe asikho ishwethu kube social media noma wakwanawo mhlawumbe ngithi ngifisa ukuthi ungabi nawo social media akuyona imfundiso yami imfundiso yami akuyona Jobethe akuyena ulwasemgwaqeni estradini kunjalo imfundiso yakubo babe protector kubo mhlawumbe babe protector lelo suku